urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'ibyaha by'iterabwoba mu Rwanda kuri uyu wa mbere rwakatiye Paul Rusesabagina igihano cyo gufungwa imyaka 25 nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo n'iterabwoba. Urubanza rwasomwe Paul Rusesabagina yararwikuyemo ashinja ubutabera kubogama. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda. Amasaha agera kuri 7 niyo umucamanza yamaze asoma urubanza ruregwamo Rusesabagina Paul, Nsabimana Callixte Sankara na bagenzi babo 19. Umucamanza yagiye asomera buri wese mu baregwa ibyaha yarezwe n'ibimuhama. Kuri Rusesabagina uregwa ibyaha 9, hari bimwe urukiko rwamuhamije, hari n'ibyaha bitamuhamye birimo icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo utemewe, maze umucamanza Muhima Antoine asobanura ibihano ahawe. Rwemeje ko Rusesabagina Paul ahamwa n'icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba n'icyo gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba, ariko ko adahamwa n'icyaha cy'iremwa ry'umutwe w'ingabo bitemewe. Ruhanishije Rusesabagina Paul igifungo cy'imyaka 25. Rusesabagina yari yasabiwe n'ubushinjacyaha igifungo cya burundu, nyamara asomerwa humvikanye ibihano bito ugeranije n'ibyo yari yasabiwe. Umucamanza Mukamurenzi Beatrice arasobanura impamvu yo kugabanyirizwa ibihano. Urukiko rurebye imikorere y'ibyaha bihama Rusesabagina Paul, rukareba n'uburyo abazwa mu iperereza ndetse anaburana ibirebana n'ifungurwa ry'agateganyo, hari ibyo yemeye agasobanura uburyo byakozwe, akabisabira imbabazi, nuko ari ubwa mbere akurikiranweho ibyaha mu nkiko, akwiye kugabanyirizwa ibihano, agahanishwa igifungo cy'imyaka 25 hashingiwe ku biteganywa n'ingingo ya 60 y'itegeko yerekeye ibyaha n'ibihano muri rusange, irebana no kugabanya ibihano mu gihe hari impamvu nyoroshyacyaha. Usanga nubwo urukiko rwashoboraga kujya munsi y'igifungo cy'imyaka 25 nk'uko byasobanuwe, kuba Rusesabagina Paul ataritabiriye iburanisha kugira ngo urukiko rumenye niba akomeje kwemera ibyaha aregwa, rutajya munsi y'icyo gihano. Umucamanza asomera Sankara ibyaha bimuhama yavuze ko urukiko rwasanze hamwe n'icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba. Urukiko rwanzura ko Nsabimana Callixte Sankara akatirwa imyaka 20 kubera impamvu nyoroshyacyaha. Urukiko rwasobanuye ko Sankara yafashije ubutabera ubwo yiregaga akemera ibyaha, agasobanura n'uko byagenze, ariyo mpamvu yagabanyirijwe ibihano. Muri uru rubanza ariko harimo abahawe ibihano bito barimo Ndagijimana Jean Chrétien, umuhungu wa General Wilson Irategeka wayoboraga FRN. Uyu musore yakomeje kumvikanisha ko yajyanywe mu gisirikare ku ngufu za se. Urukiko rwamuhanishije igifungo cya imyaka 3. Naho umugore umwe rukumbi uri muri iyi dosiye Angelina Mukandutiye, we yaregwaga gushishikariza abagore n'abakobwa bari kumwe mu mashyamba ya Kongo kwinjira mu gisirikare cya FRN. We yahamijwe gufungwa imyaka 5. Ibintu byanejeje umwunganizi we watangarije Ijwi ry'Amerika ko yishimiye imikirize y'uru rubanza. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha ariko mu ijwi ry'umuvugizi wabwo Faustin Nkusi yatangaje ko atanyuzwe n'imyanzuro y'urukiko. Icyambere twemera tukanubaha ibyemezo by'inkiko, ariko ngira ngo aribyo tutabonye byavuzwe tutishimiye bijyanye n'ibihano kuri bose tuzabireba. Harabaha imyaka 25, 20, imyaka 5, ariko tukumva za motivation nazo hari ibyo tugomba kureba. Turabanza tubona icyemezo cy'urukiko cyanditse neza. Ngira ngo mwabonye umwanya cyamaze ntibakiduhaye, tuzafata umwanya tugisome neza turebe impamvu bashingiyeho bafata icyo cyemezo cyo ku bihano bimwe na bimwe byagiye bitangwa bitewe twasabye. Hari aho twasabye imyaka 20 bakahabwa imyaka 5, 25 bagahabwa imyaka 20, igifungo cya burundu bagahabwa imyaka 25. So nyamara byose tuzabireba, ariko rero niba mwakurikiye neza ngira ngo mwabonye ko hari abaregwaga ibyaha birenze 10, 14, 9, bitwa Sankara yaregwaga ibyaha 14, yamwe n'ibyaha 4. Rusesabagina yaregwaga ibyaha 9, yamwe n'ibyaha 2. Heremana yavuga 2 yari mu kimwe, ariko n'abandi bavuga 6 usanga bahamwe n'icyaha kimwe 2. Ariko ibyo byose nyango tuzafata umwanya twicare dusome tureba niba twajurira, niba ngombwa tuzajurira kandi uva uburenganzira bwacu butewe n'amategeko. Muri uru rubanza abantu basaga 80 baregeye indishyi. Urukiko rukaba rwanzuye ko hari bamwe bazihabwa, gusa bagiye bagenerwa umubare w'amafaranga make ugeranije nayo bari basabye. Abandi babura indishyi kuko umucamanza yavuze ko batagaragaje ibyangombwa byuzuye. Vincent Nsengiyumva waruhagarariye abaregera indishyi yagaragaje ko hari ibitabanogeye. Ku ruhande rw'abaregera indishyi nk'uko naregeraga indishyi na bagenzi banjye, ku ruhande rumwe hari byadushimishije kuko baregwaga muri rusange babashije gusabwa gufatanya kwishyura indishyi, ariko
nanone hari ibindi bitadushimishije kuko hari ibimenyetso bimwe byagiye bitangwa ndetse hari na bimwe twagaragaje mu byangijwe tudashobora kubonera ibimenyetso urukiko rutabashije guha agaciro. Abaregwa bose bazafatanya kwishyura indishyi z'akababaro usibye abasirikare babiri bari bafite ipeti rya generali niba urukiko rwanzuye ko nta ndishyi bazasabwa. Urukiko rwavuze ko batasabwa indishyi kuko nta ruhare bagize mu bitero byasahuye aba baturage ndetse ko batigeze bagera mu Rwanda. Urukiko rwavuze ko abashaka kujurira bafite iminsi 30. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tukivuga ku rubanza n'imyanzuro urukiko rwafashe nyuma yo guhamya ibyaha Paul Rusesabagina birimo n'iby'iterabwoba agakatirwa gufungwa imyaka 25, mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye na Roger Rusesabagina, umuhungu wa Paul Rusesabagina, amubaza uko bakiriye imyanzuro y'urukiko. Igifungo ntabwo cyadutangaje, twari tucyiteguye nk'uko tumaze igihe tubivuga. Urubanza rwaciwe kera, igifungo bagikase imyaka 15 cyangwa 20, nta cyadutangaje muri byo. Nk'umuryango hari ikintu mwumva mugiye gukora nyuma yaho? Turacyabitekereza, numva ni natwe ni byabaye kuba bikonfirme uyu munsi, ariko kandi nabyo dukeneye no kugira ngo tuvugane na papa nawe twumve icyo abivugaho, kuko ntabwo yari ari hariya mu rukiko, yari muri gereza. Umuryango wavuze kumugezaho nyine imyanzuro y'uyu munsi, noneho uko tuvugana rimwe mu cyumweru kwa gatanu ari bwamuha iminota 5 yo gutelefona, tumara no kuvugana nawe, noneho tuzareba icyo nawe yumva yashaka, ko numva ko nawe niwe nubwo ari hariya muri gereza ariko ni urubanza rwe, nagomba kugira icyo abivuga mbere ko tugiye icyo tudeside. Mu kanya waruvuze ko urubanza rwaciwe kera, mu gihe uyu munsi ari bwo urukiko rwasomye imyanzuro yarwo, aho rwavuze ko rudashobora no kugabanya igihano cy'imyaka 25 rwamukatiye kuko yikuye mu rubanza ku buryo yashoboraga no kuba yahabwa igihano gito. Ibi ngibi urabivuga iki? Biriya ni ikinamico ya leta y'u Rwanda. Urabona ko abacamanza baramukatiye, bamusabye ko bamukatiye imyaka 74, niba nabyibuka neza. Urukiko rumukatiye 25 uyu munsi kugira ngo berekane ko hajeho ikintu gisa nk'ubutabera, ariko mu by'ukuri imyaka 25 muri gereza mu Rwanda ku muntu ufite uburwayi, udashobora kugira access ku muganga w'imyaka 67 ntawe ugitanira n'imyaka 174 cyangwa 200 cyangwa 1000. Nta kibira, ntacyo ni ikinamico. Ntabwo nta muntu muri gereza y'u Rwanda uraba kujya 92 cyane ko ufite nazo by'uburwayi. Uratekereza ko umubyeyi wanyu Paul Rusesabagina aza kwakira icyemezo cy'urukiko gute? Nawe yari abyiteguye, nta butabera n'undi yari ategereje, ntabwo biri bumutunguye kuko iyo barivuga ati wenda nagiye mu rukiko ndaburana, kandi ko hari abacamanza bigenga bashobora mu butabera, nawe aba yarayakana avuga ati reka ndebe ko noneho urubanza rutsinze. Ariko urubanza nyine udashobora no kuburana, ntabwo n'umbona bitari umutungure, ariko arabizi ko natwe tuzakora uko dushoboye kugeza avuye hariya. Mwiteguye gukora iki? Nitumara kuganira nawe buriya nawe tuzareba ibyo tugira, ariko ntabwo tuzahagarara gukomeza kumuvuganira, haba hano muri media za hano mu mahanga, haba mu mayama leta yafashe u Rwanda. Ntabwo tuzahagarika kumuvuganira, kandi nabyo twizere ko bizagira akamaro. Niba numvise neza, ni ukuvuga ko mugomba kujuririra rero imyanzuro y'urukiko. Kwitegura cyangwa kutitegura byo, izo opsiyo zose ari opsiyo yo kujurira hari, kandi nabyo ariko byose bigomba kubona twaganiriye nawe, kandi urumva ko kuba tudashaka kumuvugisha ubu ngubu kugeza kuwa gatanu w'iki cyumweru, ubwo niwe nawe tuzambaze twumve nawe icyo abivugaho, kuko n'urubanza rwe tugomba kumutega amatwi mbere kugira ngo dufate umwanzuro. Ariko nashaka tuzarujurira, nabona kandi nkuko tubikeka ko nta butabera n'undi byazabona, byose ni strategy tuzabanza kuganira nawe mbere kugira ngo tugire icyo dukora. Bivuze ko munyine muzajurira kandi ntabwo mwemera ko hari ubutabera azahabwa, ntabwo byaba ari nko guta igihe? Nicyo gituma tugomba kuganira nawe akareba icyo ushaka kujurira kubera impamvu zitandukanye, ariko byose ni ukubanza tukabiganaho tukareba icyo inama yatugira nawe nuko. Roger Rusesabagina, umuhungu wa Paul Rusesabagina, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Hagati aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye itangazo rinenga zimwe mu ntenge zigaragaje mu rubanza rwa Paul Rusesabagina. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika rirasaba u Rwanda kugerageza kuzishyira ku ruhande, haba muri uru rubanza no mu zindi zizaba. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi aratubwira ibindi bikubiye muri iryo tangazo.
Ibi bikubiye mu itangazo ry'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ned Price yashyize ku karubanda urubanza rwa Rusesabagina rukimara gusomwa. Aragira ati amakuru y'uko habuze umucyo muri uru rubanza ateye kwibaza ku kuri kw'igihano yakatiwe. Ati ntitwahwemye kumvikanisha ko amategeko arengera Rusesabagina agomba kubahirizwa. Ntitwahwemye kugaragaza impungenge zacu ko bidakorwa dukurikije ibyo u Rwanda rwiyemeje mu rwego mpuzamahanga. Dufite impungenge kubera ko Rusesabagina yangiwe abavoka be rugikubita n'ibanga rigendana nabo, yangiwe uburenganzira bwo kubona inyandiko zikomeye zo muri dosiye ye. Muri iri tangazo umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika arakomeza ati dusabye dukomeje guverinoma y'u Rwanda gusuzuma neza ibi byose kugira ngo bitazasubira ukundi. Urakoze Thomas Kamirindi. Ikindi gihugu cyagaragaje ko kitishimiye imikirize y'urubanza rwa Paul Rusesabagina ni Ububiligi asanzwe abereye umuturage. Mu itangazo Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sophie Wilms nawe yagaragaje ko batewe impungenge n'uburyo urubanza rwa Rusesabagina rwaburanishijwe, nubwo Ububiligi bwakomeje kugaragariza u Rwanda impungenge bwari bufite. Minisitiri Wilms akavuga ko urwo rubanza rutabaye mu mucyo, cyane ko ngo uburenganzira bwa Rusesabagina bwo kugira abamwunganira butubahirijwe uko bikwiye. Akavuga ko ibyo n'ibindi byirengagijwe birimo ko umuntu wese ari umwere imbere y'amategeko mbere y'uko urukiko rumukatira, bigaragaza ko urwo rubanza rutabaye mu mucyo. Asoza agaragaza ko izo mpungenge z'Ububiligi azongera kuzigaragariza Minisitiri w'u Rwanda Vincent Biruta ubwo bazaba bari mu nama y'umuryango w'abibumbye i New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'ibyo byavuzwe na Minisitiri Wilms w'Ububiligi, u Rwanda narwo rwahise rusohora itangazo rivuga ko ibyatangajwe n'Ububiligi bigaragaza ugusuzugura inzego z'ubutabera bw'u Rwanda, nubwo hari inzego z'icyo gihugu zagize uruhare mu gutanga amakuru n'ibimenyetso muri urwo rubanza. Rwavuze ko kubera iyo mpamvu inama yo ku rwego rw'abaminisitiri yari guhuza ibyo bihugu byombi i New York u Rwanda rutazayitabira. Tukiri ku makuru ajyanye n'ikatirwa rya Paul Rusesabagina, umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International nawo wasohoye itangazo rivuga ko urwo rubanza rutakurikije amategeko y'imiburanishirize. Mugenzi wacu Aloys Bigirimana yari dusomeye. Amnesty International ivuga ko habaye kurenga ku mategeko akatari gake imbere y'isomwa ry'ingingo yafashwe n'ubucamanza yo gukatira Paul Rusesabagina atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda igifungo cy'imyaka 25. Amnesty ivuga ko yihweje isanga harabaye ukutubahiriza ibijyanye n'umuco kuri ico kibazo, harimo n'uburyo Rusesabagina yafashwe agatwarwa mu Rwanda hatisunzwe amategeko, ukunyuruzwa hamwe no gufungwa agishikanywa mu Rwanda. Sarah Jackson, icegera cy'umuyobozi wa Amnesty International mu ntara ya Afurika y'ubuseruko, ihembe rya Afurika hamwe n'ibiyaga binini, avuga ko uku gukora ibi byose bidaciye mu muco bibwirizwa guhindurwa. Yavuze kandi ko abishwe n'abacitse ku icumu mu bitero vyegekwa k'umuhari FLN ibyo Rusesabagina n'abandi bagirizwa kugiramwo uruhara nabo nyene bakwiye guhabwa ubutungane. Amnesty International iravuga kandi ibindi byarenzwe ko mu gukurikiza urubanza ruciye mu muco. Ivyo ngo ni nko kwima Rusesabagina uburenganzira bwo kwitiramwo umushingwamanza amuburanira. Harimo kandi nuko abategetsi b'ibohero bamwimye dosiye zirimwo ibyo yagirizwa, ko ivyo vyari bihagije kugira ntafungwe atakiramwagira. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara ni cyanyu. Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika
ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakunze gukora ingendo mu Burundi barinubira uburyo bakomeje gusabwa kwishyura amadolari 30 yo kwipimisha COVID-19 ku mupaka wa Gatumba, kandi leta y'u Burundi yarasohoye amabwiriza agabanya ayo mafaranga akajya ku madolari 15 ku banyamahanga bakoresha imipaka yo ku butaka no mu mazi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo muri Kivu y'Epfo. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere hagati y'umupaka wa Kavimvira n'uwa Gatumba hiriwe yicaye bamwe mu baturage b'abakongomani barimo bashaka uburyo bajya mu gihugu cy'u Burundi, ariko bageze ku mupaka wa Gatumba basabwa kwishura amafaranga angana n'idolari 30 abanyamahanga bari basanzwe bishura uko binjiye i Burundi banyuze kuri uyu mupaka uri mu birometero 7 n'umujyi wa Uvira. Aya mafaranga abo baturage bari gusabwa atandukanye n'itangazo rya Minisiteri y'Imari, iy'Ubuzima ndetse na Minisiteri y'Umutekano yo mu gihugu cy'u Burundi yashizeho umukono tariki ya 17 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2021 rivuga yuko umugenzi w'umunyamahanga uzakoresha umupaka wo ku butaka n'uwo mu mazi azajya yishura idolari 15, naho Umurundi we yishura 15,000 by'amarundi. Mutebusi David twahuriye nawe kuri uyu mupaka wa Gatumba ategereje yuko leta y'u Burundi yabagabanyiriza amafaranga y'igipimo cya COVID-19 kugira ngo bambuke baje Bujumbura. Nari ngiye Bujumbura ariko sitse kuri frontiere nsanga bazamuye igiciro, kandi ejo bundi batubwiye ko ari $15 none bizamutse bigiye muri $30 kandi kuko byari bisanzwe. Bari bavuze ko kuko a partir ya $15 barashobora kwambuka, kandi babikoze kwa gatandatu none bahise bavuga ngo kandi ngo baradugije kandi igiciro. Turabasaba kuko bo punguza igiciro kuko abakongomani bo ni $5. Turabasanga kuko nabo bogendera mu giciro cyo kimwe nico muri Kongo bariko bagenderaho. Amisi Fisto nawe twamusanza kuri uyu mupaka ari kumwe n'abandi bagenzi benshi babuzeyo bakira nayo bamira bitewe nuko bari gusabwa idolari 30 kugira ngo bapimwe COVID-19, kandi bari bazi yuko ari idolari 15. Utafise transport ushobora kuja mu Burundi kubera igihugu cy'u Burundi gifise amadecision, sinzi amadecision cyangwa ni ingeso mbi kubera bavuganye 15 me shika mu gatondo abakongwa bashobora kujabuka benshi mu Burundi, me abarundi barendutse eba utafise transport ushobora kujabuka ebo kubakongoma naho antuka babonye ibi bintu ndibibaho mu butwari bw'u Burundi, antuka barafise decision mbi cyane. Turasaba ko igihugu cy'Kongo kigenda kivugana n'abarundi ibeye i-COVID imanuke gushika $5 ku desemene. Kubera iki kibazo cy'aya mafaranga ari gusabwa aba baturage b'abakongomani kandi bari bazi ko yagabanyijwe, cyagurukije umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiza Muhato aza kubonana n'umuyobozi w'umupaka wa Gatumba, aho uwo muyobozi yabwiye meya w'umujyi wa Uvira ko nta baruwa bari babona yo kubasaba yuko bagabanya amafaranga y'igipimo cya corona akava ku idolari 30 akajya ku idolari 15. Nubwo aya mafaranga ataragabanywa uyu munsi, bamwe mu baturage bari Uvira basanga leta y'u Burundi iyashize ku idolari 15 yabibafashije, kuko kuva aho bakinguriye imiryango ya frontiere bagashira test ya COVID kuri $30, twebwe nk'abantu bakorera hano Uvira bakaba bafite ingo hari Bujumbura byari byatugoye cyane kuko twakarikira ku kwezi dukoresha environ idolari 130 ku kwezi, kuko ni 120 mu Burundi, ni dolari 10 muri Kongo mu mayingane mu kwezi kumwe. Urumva aya mafaranga ari menshi, agiye kuba réduit à moitié. Mwomenya yuko nyuma yaho leta y'u Burundi isohora itangazo ryo kugabanya amafaranga y'igipimo cya corona akajya ku idolari 15, bamwe mu banyapolitike barimo abadepite, guverineri w'intara Kivu y'Epfo ndetse n'abagize societe civile ku mbuga nkoranyambaga biyitirira ko aribo bakoze ubuvugizi kugira ngo ayo mafaranga agabanuke. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika, Uvira mu ntara Kivu y'Epfo. Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 ubusa 1 ubusa 6 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 2 5 4 2 ubusa 5 2 9 3 2 9 4.
kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 9 5 1 8 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Kuri uyu wa mbere leta y'u Rwanda ifatanyije n'abandi bafatanyabikorwa bita ku mpunzi bazindukiye mu gikorwa cyo kwimura impunzi z'abanyekongo bari basanzwe batuye mu nkambi ya Gihembe mu majyaruguru y'u Rwanda. Ku mwuzo wa mbere himuwe abasaga 500 bajyanywe mu nkambi ya Mahama iri mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa. Mu masaha 12 za mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo bisi ya mbere yari hagurutse mu nkambi ya Gihembe yerekeza mu nkambi ya Mahama mu burasirazuba bw'u Rwanda. Hari mu gikorwa cyo kwimura impunzi z'abanyekongo zihamaze imyaka isaga 20. Abashinzwe kurebera impunzi ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku bandi bafatanyabikorwa bemeza ko impamvu nyamukuru yabateye kwimuriza impunzi ari uko umusozi bari batuyeho washoboraga gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Uyu ni Madamu Goreti Murebwayire, umuyobozi w'inkambi ya Gihembe. Kuko impamvu ya mbere yo kugira ngo banave ahangaha ni imiterere y'inkambi. Tubona koko tujye kujya mu gihe cy'imvura, kandi nayo mpamvu ya mbere itumye impunzi z'ahangaha. Ngira ngo sibwo bwa mbere mugeze ahangaha, n'ubundi mwajyaga muza gusura inkambi yose yahindutse imikoki kubera amazi y'imvura. Iki ni icyemezo byumvikana ko cyaguye n'aba batari bake duhereye ku mpunzi z'abanyekongo mu nkambi ya Gihembe. Ntabwo tubyakiriye neza, ariko kubera ko ari HCR kandi ari tuyobora nuko byakira gutyo nyine, kubera ko inkambi mumazemo imyaka 24 ni imyaka myinshi cyane. Urumva rero hari n'igihe nk'abacuruzi bo hanze twari tumaze kumenyerana, wageraga hanze igihe udafite n'amafaranga bakaba bagukopa kuko mbazi uko utuye umenyereye, ariko handi tugiye kwimukira ni hashyashya, ubuzu ni butoya, wari umaze kumenyera kuba ahantu. Buriya turi gutakaza byinshi, mbese turi guhomba cyane. No ku banyarwanda bo mu karere ka Gicumbi cyane abakora ibikorwa by'ubucuruzi nicyo kimwe, ntibakiriye neza uyu mwanzuro wo kwimuriza impunzi. Ni igihombo ku mpande zose. Duhombye abakiriya, duhombye abaturanyi, duhombye abavandimwe. Muri make ni akababaro, ntabwo twavuga ngo biradushimishije. Naho twari tubanye neza, twazaga tugacuruza tukunguka, natwe tukaba ibyo bakeneye, natwe bakaduha amafaranga. None baragiye, none natwe ubu rero nta ubuze isoko harigaruka no gukoremeye. Ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi inkambi yubatsemo nabwo buvuga ko mu gihe izi mpunzi zari zimaze ku Gihembe hagiye hagaragara impinduka, hagasigara icyafatwa nk'impungenge ko hari zimwe muri za serivisi zishobora gusubira inyuma. Iyi nkambi ya Gihembe yatangiye kwimurirwa mu nkambi ya Mahama yari imaze imyaka 24. Imibare ya vuba aheruka mu kwezi kwa munani uyu mwaka iragaragaza ko kugeza ubu yari tuwe n'abanyamurenge bagera mu bihumbi 10. Kuri uyu wa mbere bimuye abasaga 500. Abashinzwe kwita ku bibazo by'impunzi baravuga ko byibura mu cyumweru barajya bimbura impunzi inshuro 2. Akarere ka Gicumbi kemeza ko ubu butaka leta yari yararangije kubwishyura kandi ko n'ibimenyetso bihari. Kabwira Ijwi rya Amerika ko nyuma yo kuhimuriza impunzi hazaturwa nk'uko igishushanyo mbonera cy'imitunganyirize y'ubutaka kibigaragaza. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika, Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda. Shuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru. Washyize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeho. Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije.